imodoka bidatorwa n'amasasu byakozwe n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Iyi modoka birasira mu ntera ndende kandi bikarasa bikoresha imbunda za rutura. Imodoka zinyura hatari imihanda imeze neza ndetse yewe no mu mashyamba. Imodoka nyinshi zose zisize hamwe. Abakomanda bo mu rwego rushinzwe kurinda umukuru w'igihugu umutekano babitorejwe kandi babihuguriwe biyemeje gufataniriza hamwe kurandura umwanzi ndetse no gutsinda adui. Ibikorwa bitegurwa by'imirwano ikomeye bigomba kuba ari simusiga. Harya ngo M23 yabambuye intwaro ntacyo bigeze bakora. Ubiko bwa Faci Felix Antoine Tshisekedi ntibwakigira buramo imbunda ngo amahanga arimo kumurondera ariko mu bikoresho bikwiriye kandi bigezweho kujya nabo n'uburyo abo n'inzira yerekeza muri Burasirazuba bwa Kongo no muri Kongo yose ngo bayuzure bashaka ibuye ry'agaciro. Ivyo imodoka by'intambara byiteguye kuza ku rugamba. Intambara igiye gutangira bundi bushyashya. M23 ngo ni kenyere n'ubundi urugamba rugiye gutangira. Abasirikari bahamagawe bisa nkaho buri musirikare wese afite ikimodoka cy'intambara n'imbunda ze. Nimba baze neza kuva video yitangira, ivyo ni ibikoresho byiteguwe neza Kinshasa cyo kujyana ku rugamba muri Burasirazuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibunda bya Katyusha, PM, imodoka bya burende byo mu bwoko butandukanye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byose bikozeho n'abasirikare bo mu bwoko cyangwa se bo mu twe ushinzwe kurinda umutekano Tshisekedi bo mu matsinda atandukanye y'abakongomani bagomba kuza afite imbaraga ndetse n'imbaduko ngo barengere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 igomba kuba amateka, igomba kuba umutwe ugomba kurangizwa burundu. Nta mpamvu yo komeza guhangana n'uyu mutwe igihe kirekire. Igihe cyawo kirageze, isaha yayo ya nyuma yageze, niko abakongomani bivuga. Hashingiwe cyane ku bikoresho bikomeye cyane Tshisekedi yateguye byo kujya ku rugamba. Hashingiwe kandi ku myitozo imaze iminsi ikorwa nabo n'abasirikari bo ngabo zidasanzwe zishinzwe kurinda umutekano Tshisekedi. Hashingiwe kandi ku myanzuro bafashe bari kumwe ngo gahunda nimwe rukumbi no kurangiza umwanzi ndetse no kumusoza. Bagomba guhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu Amajyepfo bakazamuka berekeza muri Kivu Amajyaruguru kandi babanjirijwe na Wazalendo. Abazalendo nibo banjije runo rugamba. Ubu turi kuvugana agace ka Walungu gasanzwe kagenzurwa na M23. Urugamba ni kocokoco pokopoko. Intambara irimo kubira yo ku rwego rukomeye kuva ku munsi w'ejo nk'uko byatangajwe na bamwe mu bakongomani. M23